kokori ke hu whangamoa he tala malo fonua mo ngahi tala whatapu kotoa pe. O ku wha o atu pa me heni ka tala ngata i te au whai ki tō mama o ka tae whainga maari e koe ni. Ke o atu ai homo polokalama wha o skoi pa mo e tufunga fonua alo au ki he tapu koe ni. Ai ku maa o mai eni ko e polokalama wha o seni he malama ke ma wha hoko atu. I he weekend pa mo ngahi polokalama e tāpuni ake tau ngahi polokalama pa mi he Vipon Media i he tauni. I he aia o mau whahoko atu he weekend. Whataonga pe ka inga o ku ongorere atu pe, tau polokalama ka tiki mautolu i he ngalu ea, whea whetu o ku ke lawa o whanongoa mo ke mamatai, i he atapa mo ere o ku ma whahoko atu ai tufunga whanua alo au o ku atu e taitari loto whiawhia mo loto mahawhana ke tiki mautolu hono kotoa pe. I he houani whoko whiawhia ke taitari rei, PALOFESA, Electoral SIOSIUA LAFITANI, aia o ku ma whahoko atu e tau POLOKALAMA i he weekend. Tata lerei ke te ia, pe mo e whatawange pe, o ku lerei pe, ngahi mea kotoa pe, pe me sene Australia, me ken pela Australia, ko whatanga FP o ki motuhia mai, ai internet ai PALOFESA ka neo ngoia e kainga ko weekend hange ko na ku fatala no ki ai nei ko weekend ko wiki fa osieni ku fa hoka tuai ai ngahi polokalama pe mi Vipon Media tata de fito ke ta ngahi polokalama tala noa ai polokalama live interview pe me ni ko ia ma polokalama te mi heni ko hinga o kuanga maheni foki toki fa o se tau polokalama i he wike ua ti se ma he tau kotoa pepa tau toki malolo ka ta uni o ki wawe ake wike ua a hono whakangata koe ngai polokalama ko hinga pe ko e teu ko ia ke u wholau atu ki wawa o iai i he mahina ko ti se ma kakato o whahoko ngai whatongia me ai ai teu whenga pe ke koneki mai ke tau pesi hangahi mea kulawa ke holo mai mo whaao mai ke mo mamata ke ai pe me wawa o lotonga e ku iai i polokalama whatotolo koe ko whahoko pe mo e documentary hoa taha ko o manaki ke uhiki pe me wawao i tisema ai ko e polokalama lahi ku hingai ai whakangata tau ngai polokalama i he weekend pe me heni ka lawa ke u wholau atu pe me family he moni te ki wawao o whahoko me ai ngai whatongia koe ka kehe iene pe he ku i lotoni ai PALOFESA ko whataonga pe ku ongo ke teia neongo ku ki PALOFESA ku o ongo atu ka te koe ai lea pe ku te kia ke maharape ku o te kai ke uone rei ki ai ko palapalema pe he interneti palapalema wha teknolosia pe ka kui lotoni pe ke whainga ke ma koneki atu ke whahoko atu aki e tau polokalama kai hange koe na ku whatara noa ki ai ki mua he kamata koe o ku weekend o ku nakai whoke lava ngai polokalama i hui ko si mahatoonga pe tatu fito ke polokalama ko ia pe mo e whafafonga tonga fitu fu ufemo e kina apito pe e whafafonga i he wholau kuna ufulotonga whahoko i Beijing ai na gai pe ke re malava kehe apito pe taimi pe ako taimi ko na mapalani ke whae polokalama ke taimi a kuna upuna ina tolu me ko feitu ke feitu ai ako e tolo e mawhenga ke whahauka tau polokalama mo e i kaipe ke whainga maari pa mapehe ke tuku ke weekend na sayang e nau time table he weekend pe agua ai whatawangi e lava whahoko atu ka teu toki notice e tupe ange ka ngai polokalama pehe i he taimi ko ia e au ai ki he taimi ko ia ke lava o whahoko ai e tau polokalama i foi taimi ko ia kake ko e ngai polokalama ke he ko hanko apongpongi e whahoko atu ai polokalama wha osi ko ia pe mo e whawhango saione pe he whoki ki he pulutou sa te mawhinga ke whahoko atu e mau polokalama wha osi mo ia i he apongpongi i ka ke ngātai ka ko e talano ako mo politika re te mawhinga ke wha oset mo ia i he polokalama ko ia apongpongi
pe ko tu apure lulu. Ai ko ngahi polokalama o ku te teo ke whakahoka te wikeni, ngahi polokalama anga maheni, o atu pe miheni o ku te mawhinga kotoa ke wrap up e ngahi polokalama ka wikeni. Ko live stream o ku ke malawa pe ke whakahoka live stream. Hange ko ni ka pau o ku ke fie mau, ke maulawa tu whaita iha o whahinga kātoanga, pe ko ha family reunion, ko e funeral, ko e graduation, ko wedding, ko e mari, ngahi mea pe he, o ku kei ata pe ai polokalama e ko ia ke lele he tau website ma tau pesi ko ne Vipon Media, he Facebook, ma YouTube, ai te mau kei whenga pe, depend pe, poko hai taimi te mau ata ai, ke whakahoko e whatongia ko ama au, ku o si ai ni ihi kona was puka mai, ke whakahoko e nao live stream pe me wawau e nao family reunion, ko e wedding, ma mea pehe, ai o ku whawhalala peka pau ke whia mau he wā taimi ko ni December katoa, te mau i wawau ai ka ke whia mau ke whakahoko a hawhainga katoanga o live stream pe me iai, te ke ko pau ke uraki whetu taki mai, ke wakai ki ai pe ku ata ai taimi i he taimi ko ia, ka lama ke whakahoko ai polokalama ko ia maau pe ka pau e whainga maare te maulawa o whahoko pe ka pau e whepaki ia mga hi polokalama ko o sifau ke o kumata o ngai wholau ki wabau pe he kai ke maulawa o toko ni atu ka koe mahu inga taha pe ke whetu taki mai i he messenger ko hinga he ko tui mahalo te ungau e ki pe kuwhia telefoni nu se la ni tonga ai noa wataha wano anima ono no fitu ka koe saita hape messenger i pesi pe na Vipon Media ko nga ko ia lava o whahoko ke fitu taki Palofesa kon ku kei loton o ku wango atu ka te koe pe ikai Ia okay ko ko ni ku wango koe koe ke whanonga mai. ia ko ni ku whanongo atu koe Wavo. Koni, Professor Fefe hake tu he dai nimi, ko ilo be hange ko na ku fa hake ka nga ko ta program fa osien ge ta uni, ta ki malolo holiday ai he to nga tu ni December, ta do ki foki mai he ta ka hau ko nga ko e ta u ni me sa no ale ta le mai o o men ki November week fa osi ko fu time la he le program ko e fu fonua lo au ka mo Fefe hake ai mana nga ko ya lo au pe mo family mi hena Malo bito ua ya ko fa malo pe tala malo e fonua lo tu pe mo ya ko ai atake hoka de ta programa ka taki pe ki fa teknikare ne hoko ko ke te pure ke foi konga ko ia ka ko fa fika pe ko to e fokiatu ko o ko lele pe mo sane mo family e o va o pe o ko sai be nga au ai lo au fai pe ai fatongia i kai tuko e waka kai fai kakao pe ko sai pe ma fonuani ko la ve pe la mare rei pe ta me princess ko la tu fui pe ka tuko aho pe a mono kai nga pe ki tala ka ula hi tonga re o ki o e kau hai komu ki heni a ke tistu halangi e a piko po no pa kulere i pe mea kotoa ko tui ko ki yongongo no pe ko atu o mala. Malapito, Professor, ko mo kita ki kamata ake ki whakaukau ko ni pata toki alu ke ta ko instituto ne. Ko hinga ko ta proklama fa o sien he ta uniko lo be ke fai ha bakai fa lo fua. Ke ta tuunga fa politikare ko e ta fononga mai ai. Ka te ki kamata mua me tuunga ko ku ai kakai ai fonua. Mahina foki ta fa talanoa i he tanga proklama mai ki muini o ku ta mana tu o ta talanoa he proklama ki hanga ho bakai ki he pare mia pe mo ne whakalere ko ia ai pure anga ai na ta osi fai ki analyze o ki ai i he ta proklama e ua wha mui mai pe ko tui o ku osi mahu inga au pito pe ia mo whiunga
ki he wakai ko ia ke tataki o whai he paremia i he tuunga ko ia ki he whanua. Ko loto ki o atu mua tuunga ko whare area, ki o mai mua wakai whakaloku fua ki ai i he lere mai ko he tauni. Ke tataki o whai i he sea whare area, neongo o kuai mea lalahe ua ku hoko ko ne toki hoko eni, i hono abe ko e ki whamau anga pe neongo o ku te eki mahino ia pe koe hae o la ai ngau whakalao ko ia pe ku tāri pe ku wa hae ngahi tūtu uni whahokei pe kwa hako ni stūto ne monuka pe kai. Ka koe ngā o ku awe neongo koe ngā whai mea pe ia ua, ka koe whakaloku fua koe ngā ue a sea ko o atu mua. Pe moe kau me mipa whare area ki o mai mua hao wakai whakaloku fua ki ai palofesa. Malo abito koe tau whare area koe ni i he tau lere mai me tau kōsi ke tau ni. Koe tā i wā whainga ta aini o i whare area. Koe kuhinga koe ki ai koe lahi ai me ala lahi au pito, koe tsunami, koe pā e mō ngāwhi, koe COVID. Nē lahi ai kai lere e tau whare area pe nei ai ngahi tālanga la lahi mai ai e pure anga o pohiwa te ne toa whawhikau te tā pohiwa te ne toa pa ta wau mai i he hoko mai kone a hua kala meiriku. Pea koutui koe anga whoki ai tuku koe ai whare area o ku ikai ke lava ai whare area o ngā ue ia te ia kai o rewa ku whakawhihoko taki ia mo anga e whakarere e pare mea mo kabineti e pure anga. Aia koe tau sioka ke mea koe whare area o kui loto ai pare mea mo kabineti. Pea koe whaiwhatongia ai whare area o ku me mei ke ene nofo ene whaiwhatongia koe uroa ki, koe whaulao. Koe whika ua, koe ene whewha uhi mo pare mea mo ene kau minista mo kabineti. Ko nau tolu ai kau pehepe, ko nau tolu ai kau 85 ai kau star. Koe whare area ko hono kau star, koe pare mea, koe hoka meriku pea moe kau minista. He koe whaulao, koe whoi mea keheia. Koe tawake taha, koe aho kotoa pe, koe nau whakataha kotoa pe whare area, koe nau tālanga moe tala noa moe pare mea, pea moe kau minista moe anga e nau whakarere whonua. E toki kau mai moe uhinga ke e uho wa. Ka koe mea ia ko o kunofu ai koe whare area. Sai, kau tā noa peheni pe. Koe hae lao i he tawhaake whao lao kua whai e he whare area i he whoi tau kua siki he taun. Koe mea mahina mai, o kia e lao na e os whakahuat, ia e lao ku tari, koe e lao koe ke tari. Koe ke umawako no whai ki ko uhinga ani ko mea e na, aia ko uhinga ki ai, na e whai aho nau whatongia, o i whare area, whaka e whao lao. Koe nau mea whai koe nau whenga ke whela whoaki mo tālanga mo harea, pia mo i whoi kau kama koe ni o nau hanga ko o whakauri i koe e tau whononga. Ka i lolotonga ko ia e uho vau. O kui ai rewa sea e whare area mo e sea e ko mit kakato. Aia koe toko taha ia koe ongo sea ko ia ko naua o kuna hanga. Tataki e ko mit kakato, tataki e ai whare area whakaluku fua. Ko mao peke ko mit kakato ko ngai mea tai whawhia maria ka whawhonga kakai ngai mea e ni. Unau tōku ke nau kau i he kau tama et whaiwa, kau film star. Pea i ta whaake taha, ko sea e whare area, koe ene ngai whaiwhatongia lirei,
Pagware mane fai fatongia hange ko foi ua te fito ko ni. Ai ni ko ku ave ai te fa mau anga. Ai ko ne ko huru pe he atu pe nga te fito me ko ya. Sai ko fe ui fogo ku ha o ki he fe ui o ki o mai ki he whare area e nau fai fatongia. Koe tari me ka whaake ka ha o ofa e nau whai ai fatongia. Ie uhinga koe ni na akuhanga o atu. Nau whao lao o ku ave ke komi kakato o ku nau kālangai pe whai ngai tala noa moe area pe mo pare mia pe mo ene kau minista, ek minista pe o kei lere pe o tau whakau lava pe he sea o whakauri, lava he sea komi kakato o whakauri pe o ku mawhai lahi foki ai ek pare mia te whito ke ek pare mia I loto I sea mo whare area. Te whito ke ko ek pare mia mo sea o ku pau ke na waka ua maupe ka koe anga koe whakarere koe whakalao koe whare area koe sea pe mo ek pare mia o ku na mei mawhai lahi taha ki hono whakarere o whare area. Pa ko kuhinga koe ki ai he kuia e mea o ku whakahoko mo mea o whiema mo mea o tutu uni e pare mia e whanonga whakataha pia mo sea. Pia o ku te kai ke u fu whakatoka ngai ha whihanga hangai he eiki pare mia koe ni mo sea. He koe foi vaa koe o sea mo eiki pare mia koe vaa pere ngesi au pito. He ko o ku tātai taha ke whatoka ngai au he lere mai koe ne ngahi pore anga ki mui o ku whihanga hangai lahi ai sea whare area mo eiki pare mia o aho. Pako uhinga koe ki ai he ku ianga e ku wakai a aku ko uhinga hange ko kulawe anai. He kai ke lava e eiki pare mia o whakahoko hame ai whare area ka e te me whi ilonga ki pe whelotoi mo sea. Koe mantui koe ek pare mia me kapneti he kai ke na wā whangatuko na tolo e mea lahi te whito ke mea ko stara mai he lao ka ko pau ke o mai ke sea mo whare area ke a whangatuko. O koe pe ia ngai ka alanga ke ngai tu uni pe na autoria na nau whai ka koe anga koe whakonisu tone mo lao ko pau pe ke na hanga o mai ke whare area. Aia koe fo mea koe ko whatongai ko whaingata apa ko mea koe te kai ke fuwakai au ko whehanga hangai whewheka hasea e whare area ia mo eik pare mia. He koe fo I te whakaukau koe ki ai ua mo e o wawau. He kai ke lava e tama koe o whai e mea o loto ki ai ka I kai ke whakaukei me tama koe. He kai ke lava he tama koe o whai e o mea koe ne whie mau I he loto whare area mo e ne kapineti ka I kai ke okay me tama koe. Pea koe fo I ba koe ia o ku whainga taa au pito he ku malawa ia ke tau pehe e tau tau oku na whawhahai taha ke ku na whiriwhiri mānako. Malawa peke mo on hange ko mea koe no whai ai ave e keise ua ke whamau anga. Koe awhanga tuku peka whakafoke atu koe anga ni koe e ku li whakakaukau peke e tua whare area I he tauni. Iai mo ngahi mea au te kai ke nauhanga whakakakato o ku angeka te au I ku maupe ku tonu o koe o mea I he vaa o sea mo vaa o pare mia mo tui o ku pehe o ku te kai ke mahino ai anga o se ave ake ai ngahi tu uni mo ngahi whakaukau ka koe ke whapapau I whita whako ia whakapau mo oni o mahu inga rewa ia ke whahapa kai ke he ko mea koe ko sio koe o mea o ku whaama kai tui ki e sea whararea pia mo e pare mia ka kuhangeka te au koe o mea ai o te eki ke whakahoko
me ta fa aki ai sea mo e paremia pe ku kai ko ha me fo o ia e u ho va hena e pe ai paremia ki mo ai he no va mo tu i nai o mea nai whakakato, nai o mea nai kai whakakato. Nai pehepe mo pohiwa tuene toa, nai pehepe mo samala kiris pohiwa. Aia, ka koe tau hau ke hemi, ka pau o ku mooni koe ki whapapau, koe anga pe e ku wakai he ngā he mea ni ipe, nai tō wholofola mai aki he tamatu i. Aku whima reo ke toi whai hawakai ke, i mea koe ni, nai whai he mea koe ai tahine kuini ke hou eiki, i o sena mahina e taha me ai. O ku pehe na e ai tō wholofola ai tu i e whoi vitio ko ia, kana e kai ke umao e au ia, ai whoi tō wholofola me tonga, tuku kehi ka pana ke mau, pe koe whoi whamatala koe ka te au koe tō wholofola nai, na hanga he tu i o mai e u mea o te kai ke ngā ue ki ai pure anga koe ni. Pea moe whare area. Pena e kau e fwoi poini e ua nai omaka te au, ka pau nai mooni e me kai ke koe hearsay, koe second information e nai hau ke te au. Ka koe pehe, koe fwoi poini e ua nai tō wholofola ke tui. Ulu aki, ko ene talanoa o ku kei whaipe hono whakapisnisi e kabineti mo whare area ai whatongia, whakapolitikare, nau whatongia, no whakarere whonua. O ku nau kei whakakaupe ngā mea whakapisnisi ai. Ma koe whika wā o kune pehe nei te kai ke wahe i hapatset makehe ia ki health. Aia koe ongo fwoi whamatala ua koe nika te au te kai ke whapapau, ka o ka pau koe pehe koe fwoi vitio koe otio koe otio mo vitio i e fwoi polokalama koe na mea mai koe ni o ne talanoa mai ke kau hou eiki. Ka koe tau sia lewa ke a whangatuka te kua anoa se koe ni, koe tau wakai at lewa e uho wawau. Koe ongo fwoi keisi koe ni, ai ni o ku ave ai sea, koe ave ai sea, mo e whare area, isa, o kai koe ave sea mo e whare area, koe ave ai sea, pea mo e pare mia, pea mo e kabineti. Koe keisi koe heki wāhenga, pea mo haina e pou ki ai ke tari e fwoi whotu ko ia, pea mo e keisi koe ni i he whaaloto tātou ala anga. Te kai ke mahino, koe ke umau apu kai hae, ai ola ai ongo fwoi keisi koe ni e ua he tuu me whakamau anga, kai whakafokia. Malo pito, PALOFESA ko tui ku mahino pito ai whatalanoa ku ke whai, ko e ta sio whakaluku fua whuki eni ke tuunga ko kuia e whare area, hi unga ko ta POLOKALAMA whausi eni, hange koe ngahi mea koe ku ke talanoa ki ai. Ko PALOFESA ko wakai hifo foki, o ku o se ka tau liliu wa whehongo fulu, na tau whakaukau rewa, o toko taha fitu ai kau whafufonga kakai, toko hiva ai kau whafufonga kau no pere, na tau whakaukau rewa ki he liliu ko ni nai whai, pe koe liliu whapolitikare. Nai whai koe wawhionga fulu, me toko lahi ange ke whau e he kau whafufonga kakai, ai pure anga me he majority me he kau whafufonga kakai, he koe toko taha fitu. I whare area patok tāna ki marewa hiwa koe kau no pere, ke nau whai whapalanisi. Ko ne tuu whoke he aho ni, ko wakahi whoko ki he risi. Ko toko nima pe he kau whakafofonga e kakai, o ku nau i he kabineti. O kau ai pare mia, toko pare mia. Ko e tonga tapu hiwa, ai ko minista mo i ia. Wawau taha wha, ko minista mo i ia. Wawau taha nima, ko toko pare mia ia. Wawau taha ono, ko taha i ko minista. Ai ko toko nima pe me toko taha fitu. To rewa toko taha ua ia koe ke nau i loto he kabineti, me he kau whafofonga kakai. Ai ko toko walu rewa ku nau nofo, o ku nau me tuu he ta whaaki koe ni, hange koe ni ko no awe koe, la awe koe ke whamau anga ai pe o ku iaha mea monuka he ko ni stuto ne he vons,
o tu e foi toko valu e ta whaaki koe. I he ngahi mea koku whai, aku nau mei nofo nau tolu, nau mei aluholo whakataha whai valu e koe nihe nau ngahi tipeiti i whare area. Ai aku tonga tau pehe ko tonga tapu ua, tonga tapu wha, tonga tapu nima, fitu, hongo fulu, e watahataha hapai tahaua mo ni wataha fitu. O wane me foi toko wha ai he kau whafufonga i kakai, ko tonga tapu waki, ko tonga tapu ono, tonga tapu valu mo hapai tahatolu. O kuna i tu apena toi kabineti ka na upo na tolu ia ki he pure anga. Ai au ku toko hiva rewa ai tau pehe tu he wha iko popo ke pure anga. Kai toko valu rewa e kau whafonga kakai o kuna tu me o whai ko koe whakaanga mo no wakai i e ngau e pure anga me ta whaaki ko ia. Koe ngai ko loto ki o maenga hao sio ki ai hao sio whaluku fua ki ai. Ki he tu koe ni o kumahino a pito he koe ngahi mea kotoa koe patseti koe hau. Te sio atu ki he taki mua mai e kau toke tā, ko toke tā asake eke, ko toke tā mi eua, futsmalohi, ko toka tapu ua, pingi fas. O kunau taki mua mai mo whafonga tonga tapu fitu mo haifua, whafonga tonga tapu wha, ma ten tapu elu, nau tuu whakataha whai koe koho no whakapepaki i koe ngai mea i whare area. Ka kuwhewhe anga ho wakai ki he tuu koe tau kau whafonga taha fitu, e ne tuu koe ni o tau ki ngā unu ki mua, i he tau ngā unu whapolitikare, pe koe tau pe ku wafe ua tolu, ka tau ngā unu whakaholo mui, i he tau ngahi tuu ngā whapolitikare, koe tau kau whafonga toko taha fitu koe i whare area. Malo pito koe kau foki au ia me lo au ang Profesa ina ka whatukua kau ko Profesa Augustino Mahina. I he whawhehu ia lahi mo whaanga i lahi ai fo i tufunga saupulu koe hua whehonga fulu. Ia pia kou whaatala noa lahi kei ki toi alu kia. Ka koe taha au ki ho whehu i. Koe whai whakakau koe pehe koe taha fitu o kulahi ange he hiva. Koe ai te tausai e fia maari ange ai kau whawhifonga e kakai pe koe kakai pe te tau fia ange ai pe lahi ange ai aho tau reo pe moe ha. So koe na whai ai fo i liliu koe ni nei kai ke ai ki he whakakaukau koe quality. Ai ko kuhinga ke nei kai ke aia ki ha lelei ai whare area mo whonua. Na aia ki he quantity. I e tau tala noa whakakeito krisi. Na nau sio nau tōria ki he whika. Taha fitu, hiva. He koe whainga tōno no whakai ata mai emi e uho i wawao. Ko whakapapau koe ki uto ilo po kai hāno whakarea. He na i kai ke whekeri, hakiri, wakiri, ke omi ai ume a kotoa pe ki he fo i tala noa koe ni. Na e whai aki pe ai tala noa quantity, ai tala noa whika. Pea koe fo ia whanga tuku o pehe ka taha fitu pe pea hivae pea tau sai. Pea whaafu ofa pe ngāu whataha kakai pe pure kakai whare area. Ka koe osko ia, osko fo i whakalahi. Mana tui koe tau lere maina e fitu kai hiva. Aia koe fo i hongo fulu nei tā nake ke he tau fo i fitu. Koe hae fo i kehe o lau whika ane a whi mo lau whika he aho ni. O i kai ke aha kehe ia i he lau whika. Koe kehe pe, koe pehe taha fitue, ka nae fitue. Pea hiva e uto umau pe hiva. Ka pau e ai whakawhika, tau tā noa whakawhika pe whaka quantity,
e uhe wawao. Na e totonu ke siofi lerei ai hiva ki he hiva, ai fitu ki he hongo fulu. Ko kuhinga eni, oua toe fu omi ha ume a kehe ke tānaki mai ke fo i lau quantity ko ni. Na e fie mau ia ke siofi whakarerei ai fo i tuku ai ongo matai fika ko ia moeanga e ni ngā ue i loto wharearea. Whakapolitikare moeanga e ni ngā ue ki he fe auhi pe ko senga whiri wharearea anga ni ngā ue ki he lahi abite ngā he whehu ia. Ke o mai ki he fo i hiki me he fitu ki he tawhitu tu umau e hiva. Aia ko kuhi ngā pehe. So hange koe ni. Na e whaiha whehui pe e malawa e hiki me he fitu tāna ke hongo furuki a ika pau koe tānofu ka kwanti teiti pembe tānofu ka fika. E malawa ke ne hanga o furi he fo i mea koe na e mālohi mau pe hiva pe koe lahi taha koe mālohi hiva he fitu. Pe, na e fie mau ke toe tānaki mai moha hongo furu kehe, ke toe tānaki mai moha fika kehe ki he hiva. Pe, koe hongo furu o kusisi ia, toe tānaki mai moha tahanima ki he fitu. So koe uta anoa katoa koe ni e uhi wabau. E kei hau pea ke he mea tatau kei loi, ko poini a koe kai koe mahu i ngā ai nofo he quantity pe he tala noa fika lahi pe koe fika si. He koe kai ke ngā aue ia, koe hae uhinga. Koe uhinga e. He koe fo i lau fika koe ia, e toki ngā aue pe kapau e whakapati. Kapau rewa he kai ke whakapati ia, pe a koe kai ke ngā aue rewa. Aia ko kuhinga na pehe. Kapau na e osko e fo i hiki e fika, ko mea pene lava ngā aue ai fo i mea ko i ni. Pea pāte taha, ai ho iki no pere, tau pehe peka fo i pāte e taha. Pea whalau le mo whakoni sūtone ke pāte taha fo i toko taha fitu. E whatonga i ohe waka. Kone o sinia. Ko haite ne toi tala mai e mālohe hiva e fitu. Te nau whakapala nisi holope, i whakaukau e whakapotpot katau. Ko pāti e ia koe kau. Humai ka kai koe whaitoko tawhitu koe pāti. Aia koe ku poini, whakatua e whai whakakaukau, ka koe whaunga. Kaida. Koe whaunga koe wharearea ia, me whakaata e ia keha. Ke movete lau quantity, kai alupe ke quality. Quality he uhinga koe ni. Ki he leleipe, a ki nau tau te nau lava mau e mawhai pūre i loto. Te koe mea e hoko. Kai lewa ke ngāue, te kaipe ke ngāue, ai fo i tō tāwhitu ia. Te tau nofo pe tau tolu ai. Aia, tupunga koe koe ke fo i whaunga ia whareare ake me hanga puke toko tāwhitu, koe pātipe. Ka koe fo i whaunga fo ke nana nau whai, whawhi pakilahi na whawhi pakilahi a te niske pāti, ai lo au. Na ma whawhi whake pāti. Ka koe angene ku mahino a ake pāti. Koe temo kālati ko toa pe, o liu pe he evalusio e temo kālati ke whakapāti. Neongo te tau pehe ke oua whakapāti. Kei loi e ohe wha, lahi ngai whanua au nau nofo i whaunga koe e tau tolo e wharearea. Hu be toko ua whia, toko ua ono ia, neongo e toko hiba kau no pere, kau nau koe ke pehe ke nau, hu atu whakataha ku osi fo i whakapāti, koe mea peu ke heke ai koe, te pire koe hou eiki, pau whire o eiki no pere. Pea moi kau whawhonga kakai. Ka kei loi mea kou hoko i mamani ngai whanua lai, o ka tau pe nau fwoi whaunga mo tau tolu. Ka oku nau, hu nau tolu pa nau aere nau tolu e fwoi pāti.
Koe ke ui loi pena e whatohanga e samula krispohiwa e whakaukau ko ia ki he ai koe ai pāti ki he hu ki whare are ape koe. Mea whuk nei mahino mai koe ngā oe aki pe ia he taulere mai koe ngā ke lava o whai eke campaigni. Pea i kai te kai ke aia he konistuto ne moe lao. Pa koe me ape ia o kou awhangatu koe whaitala noa ko ia. I kai pe ka paupe na lava e neongo te kai kia whaunga whakonistuto ne moe whakalao ke pāti koe pe ngai whanua o pe ka o kunau liliu whaka evalusio pe o ai e fo i pāti. Aia koe fo i whiri o kuua ke kau whawhawhonga kakai. Koe nau hanga o ai e fo i pāti pe koe whakatahai a patoa pe a moe kau tau ataina koe na ki e tau whiri hoko pe o silahe ngai whenga pe he fail pe tōpe. Pe koe nau lere pe he mea koe na. Nai mei lava whoko alo mo ui ai pāti i whare area i he patoa. Nai o si ngā au e he nau alu hake. Ka koe uhinga koe nau whok mowe te i he pekia a samula krispohi wa. Pea sio rewa wakai rewa whanua ia pea mo kau kantiteti mo kau politikare o ku toi pala parema pe ia. Ka koe mea pene taha koe o kou wakai ki ai, o kai ke lava he patoa ia ke nau puke, samela krispohi wa pena ne lava puke, ai kau tui whakatemo tipa na ne lava o ai e fo i pāti o hu ki whare area neonga na te kai ke whaka, kana e mei mo ui ai whakakaukau e whakapāti he whare area. Ka koe ne oska samela krispohi wa pea tō, me tau tue whoki reo, kou ka noa tau taina pe, pa tau tue whoki reo ki fo i mea koe ahoni, aluato e koe toko nima o ku i he kabineti. Toko wha o ku nau nofo peo pou ke toko nima ko ia pea moe hou eiki. Pea koe tau whoki pe tau tōlu ia, pea koe toinga rewa e toko walu pe fiha o kui tua. Aia pea tu moe hou eiki tua. Pa tau whoki rewa tau tōlu ia koe ni, tau whoki pe tau tōlu ia, neongo ai tafitu pea moe hiva, ka koe tau lere mai tau tō koe ni tau whoki pe tau tō ria ke hiva moe fitu koe kimua. Ka koe ke heen. Nai tū whakataha he oe ki nō pere he hiva moe fitu. Nau whai whakapot tatau. Pea koe fo i hao koe ki muini ku nau mo vete. Koe ke nau toi whai whakapot tatau. He ko uhinga koe whaatanga noa ke whatongia whakapot tatau ki nō pere. Koe nau ngā unu whakataha ia nau tō. Ka koe whai mea koe ku hoko he whai whaunga whoou koe ni. Ko ne hanga e ia veteke he oe ki nō pere. Mahalo pe koe nau whiema mau mawhai, kei ke wilo ki ai. Mahalo pe koe hu mai koe hapare mia ia mo ne kabineti. O kui kai rewa ke toi pure he oe ki nō pere ia ki he nau whai kaha ke nau whapot tatau. Ka kuhanga he eki pare mia ia mot kabineti o whakamawai wa ki nau tōlu i he. Toko e whahinga koe ki he, toko e whahinga koe ki he. Ta whiema rewa he pare mia ia he kau hei ki nō pere koe ne kabineti ke nau pehe o hange koe ne whiema. Koe ke he whoki mo ahe koe tu ina ane hanga o whiri ai eki pare mia. Pea malawa rewa hoi ki nō pere ke nau kei nofo me pare mia ko ia ko ia o whiri he tui. Koe ngā he konga mai koe ki muini o ku tawataina hoi ki nō pere ke nau alu he. Ka ku kai ke nau whai nau tōre nau fo i whatongia whare area koe na e uhinga ai a tau whaahau ke ai e nau tēpire. Sai ka paurewa o ku pehe hoi ki nō pere. Alu ki he, alu ke tawataina, alu ke patoa, alu ki he. Ta o ku whie maurewa he uhinga ia ko ia, koe ku tawa noa, ke whiri he kakai hoi ki nō pere. Neongo,
o kui kai ke u pou a pe te tui ke foi mea ko ia. Ka koe uhi ngā he ku nau mo te vete ho ki no pere, ko nau hao nau tōru ia, o i kai ke nau tō mana tui, ko ki nau tōru na e whiri e ho e ki no pere. Nā mire na tōra ke nau whakatori a tau a tāina, ke nau whakatori a patoa, ke nau whakatori a pure anga, o i kai ke nau kau ki ai i he process of general election. He ku mahu inga, o ku mahu inga. Ko hoi no pere, i kai whea mau e ke nā mana tōro whakatori a kau whafufonga, a whea mau e kau whafufonga e ka kai, i kai. Ne ke whao pe he wharearea, kai ha. Whakatori e nau tōru, e nau whea mau a nau tōru, mo he oi ki no pere ngau whafufonga, pe moho nau ka kai ko nau tōru. He ko maari e, koe ka kai koe kai pe ia koe, oku i he malu e kau whafufonga. Sike mea kai tonga kau whaose. Na te rei ke lava e he wafe hongo fuu ke whakamama hei, ko whē kakai koe, o hoi ki no pere, ko whē kakai koe, o ku whiri mahe kau whafofonga. O ku kau e ki hepe, o ku ha. He oku nusi taware noa ia pe ia he foi whaunga koe ni. Ai o ku hinga, o ku nusi taware pe ia he uhinga koe ni. Ko kau whafofonga, ko kakai koe ia, uia e kakai e me tofi e pure anga, mo tofi e tui, mo tofi e hoi ki no pere. Kakai e hoi ki no pere. O ku nau whiri kau whafufonga kakai ke humai. Fui kakai e whahinga e tolu ko ia. Ko hai me whiri e hoi ki no pere. Whiri e kau no pere, ka koe kau no pere ka atua koe ako nau kakai pe, ku nau whiri mai. Kai ke umahino ia oia, ai kai ke whaha, whenga ke whakamahino fo i mea ko ia he tau whiri. Pea koe, ka paurewa o ku pehe ka hoe ki nau pere. O kai ke nau toi maho inga, ia na tole nau fui whatongia whakakonistu to ne. Ange koe mea he tahine koe nia, na raspa oe i he fui konga ia koe aka, ko ta anoa ako e nau kongo ki whare area. Ka paurewa o kai ke nau maho inga i nau tōruia, o i kai to ton ke nau mai nau tōruia kau ki tau atai nā, kau ki patoa, kau ki he mea. Ko nau whatongia ai, mai nau kau hoi ki no pere, mo nau kakai, neo o koe kakai ta tau pehe. Ka paurewa ke nau maho inga i nau tōrua, nau te kina. Ta o ku tō tōnua ke whiri he kakai, ta tau pe nau whiri kau whafofonga, nau whiri mo hoi ki no pere. He koe nau kalama e nau tō. Mama tōria whai e whatongia koe kai tuko nau whatongia. O ku osiai e nau hoi ki no pere, na nau whiri nau tōpa ku osiai ho nau kakai ke nau whakamamafa ke e nau ngā. Wai tuku ke he ka hoi ki no pere, uo minister, wai tā noa ke nau na tō kau e pure anga. Ka ke asi mai ai me ako ia me whare area. Ka paureo ap nau movete nau tōria, o kai ke toi mahino, tuko ho nau hoi ki no pere na nau whiri nau tolu mo nau kakai he nau te pire. Hau nau tolu ia, meua koe kakai tatau, hau nau tolu tala mai, ko nau tolu ia me kau whafufonga koe mo kakai koe. Ai o kawai kakai e tofi e pure anga, kawai me kakai ia i tofi e tui, mo kakai i ho nau tofi ia. Kau te kai ke whai ha whakamahino, mo ngā au e konistuta ne mo lao, ki he mea koe ni, ki hongo fo i kakai koe. Ko whie lau e uha i wawau, o me kau whafofonga kakai, ke whahanga au ia. Na omi na tō kala mai koe kakai e. Tala atu he oi ki no pere koe kakai e. Ka koe mau, kunau nau tō ki he kakai koe, o tala mai he kau tama koe na nau whiri nau tōru. Na ori nau tōru e ki ai tala ange koe kakai ia nau tōru. Hena nau whiri nau tō, e tonke nau nofu pehe nau hoi ki no pere, mo kakai ho nau ngahi tofia, he koe hoi ki no pere, kona nau whiri nau tōru, o kui ai ho nau ngahi kakai, pia koe fwoi kakai ia, meongo koe kakai tatau, o te kai ki whaha ngau e la au me koni stuto neke. Aia koe umea heni koe ku toki tala noa ene o wahe koe i ngā ko whehu i mai. Te kai ki tala noa e au i hata POLOKALAMA, te kai ki tala noa e au ka koe
ka ko hinga ko fe u ipa ko alo to ta no ke ngai me ko fa fo ke tu o Maria pito ai whakamatala koni ku ke whai PALOFESA. Ai hange ko ke whakamatala koni na ke o mai neongo o koe ke tui ki ai pe mo lo au. Ka kapau e a watu ke tuunga ko ia ai ko kue ka no bere ba to tonu reba ke fili ki na tolu he kakai. I ko tui ka pa e a u ke tuunga ko ia ko ki tawilo pe ko hae ngahi me e kua pau ke liriu I he konstituto ne kai toki lawa whakahoko o mea ko ia. Aku popo he whakaukau kua mai e Agustino whakaukau ko ni. Whakaukau ta tau pe ka pau e whiri e whinangalo e tupo ono ke whiri e he kakai e kau no pere ki whare area. E kai ki te loko whai rewa halongoa e taimi koe ku uri ake he kau no pere ho nau. Ka nau mai na tolo alu ke ta whaakua kakai ka kai nau whai whakapalanisi. Ka ke o ku pante mai pe whakaukau e taha ka pai whiri he tamatu I a pare mea mo minister e whanua ka toki to e ngā repa pe a whiri he kakai pe kumalawa pe kai. Ka koe ngahi whakaukau whokia o ku tala noa I mau pe PALOFESA I he ngahi tālanga koe ni ku whai I tua I wharearea o atu whakaukau koe kakai. Pea koutu ku mahino o pito ai whakaukau koe ni ke o mai he kai ki uto e hoko atu I whamatala koe ia. Ka ko koe fe ta na ke tu e u ho fa malo atu tino fa malo atu e fa ta na ki mai pa ku mo ne abita me ko na ko ta no mai ka tino fo I poi ne u a ko ia ko me ko to fe ta na fa o sa ka fa fo ke atu tauhanga toko fo I me a ko e ta hi me kuini na ne pehe ko ha wen me hono fofonga ka koena ka pau ke fie alu ko ia ke te pire ai kakai whakafoki mai e hingoa ai tu I ka ke alu ki ai o kantiteiti mai me kakai ko poini mama whaia ke a te ao o ku whekau ake mo ku tāno atu ke he movete koe ni koe kau hoi ki nau pere kai ke nau whai nau whatongia whakonisu tone I loto whare area poini mama whaia nei o mai e na naspau hou e ki nau pere ne ke koe koe aku rea ia aku koe koe hanga te aku ia repeat mo reiterate ate foi poini ko ia toi whamawhana ka koe hau hanga tonu me he fofonga ta hine kuini koe na ka pau o ku ke fie alu ko ia whai e whatongia koe nā ai koe nau tānoa ke ai tuku e ka nau o nau tuki he ta koe ta hine kuini e whakafoki mai a hingoa e tu ika ke alu ko ia o kantiteiti mai kakai ko poini mamawhaia ke mahino ki he o ki no pere mo ki tau tolu ko ho o whai e whatongia ko e pe ko e ne tuku e ka ke alu o whai e mea ko e he ku osi whae ua mai e tau whahau tau a tāina he kai ke whapopura iko e tu ika paute ke tau mai ko e ne o a whio ko whe unga au te alu au ia kantiteiti mai me wawao ko whe hu mai au ia kakai aia koe ku poini ia o hai wawao koe uhinga ia ke mea koe ko tala atu ko tala noa ki ai pa ko ai ngai poini ang ko grave ke ai ko tala noa atu o amo tolo fai faktonia kau kantiteiti o kau fafonga ka kai ka ko hai te le fai ho mo fatonia ko mo tolo na firi mai mo tolo e o ki no pere ko me ma inga ko a foi vai ko House of Lords me House of Commons ko Britannia ke la me ma inga ai ko pe ta ko tau vai u pe he o ko swa mahino pe he pe e tau vai mo ko nisu to ne fatonia ko no pere ka ko House of Lords ko fare ki o lunga me fare ki la a Britannia ko me ma inga ai ko ke hona fatonia pe o ku kai pe ke na fela kaki fai whatongia pe ka kama koe he, o koe ke nao mai na tolo fai whatongia House of Commons. Ka koe ke alabe House of Commons o fai whatongia o House of Lords. Ke whatonga e tonga e poini. Aia koe mea tatau pe ne to ton ke hoko koe tau whare area. Fai whatongia pe ai hoi ki nao pere he, tuku ke nao tolo nao whiria nao toke nao kau ke pure anga.
ya fai fatongia ai kau fofonga kakai he ya mo taha fa tahai ko taha ko fa tahai ko ua ko tau fa hau ya taha fa tahai ko o taha pe ya fika tau fa hau ko fika ya ko tau fa hau me ai taha ke taha pe ne uma ai mo fa voga PALOFESA ku o mai e ta wha ke taha mahina pita tala nau ki o mai o mai he toko taha koe ni Grace Finau ai whi whakau koe ni me ta wha ki e koe taha ai une pehe foki e whe ka pai whakafoki pe ai whare area ke ho e ki ata pe ka tuku pe kakai e whanua ke nau foki pe na toki tua nof ki tua me whare area ai ko foki o hinga uloa ki e te lava tau whare area o te foki ke mea ko ia whare pe ai hange koe nuku e tala noga house whare i Britania ko ai pe ai whare area ia ke kau loti o lunga pa me whare area hono ua ki lalo pe lava pe tau whare area ke foki pe ki he ke whare area pe a hou eiki kono ua foki whakaukau koe ni matunga whakaukau koe ni ko Mike Grace ko uinga foki o ku tu pehe foki kau whakafonga kakai koe nau i whare area koe whakafonga nau tolo e kakai ke nau o area i pa mo tala noa i tuku hau e whono a whai koe kakai ke whakapapau i o ku ngau e lere i aki e he pure anga a tuku hau koe ni tānaki me he kakai kakapau rewa i tu a kakai ka whafonga kakai ka whai pe ka no pere i whakafonga te nau lava o whakafonga i lere kakai i he tawhaaki ko ia ke tala noa i pe umea koe ka o te hua tuhataha ia me kakai pe o ku tau foki tau toruia ka pai whai whakau kau koe au tau te foki lewa tau toruia ki he kuonga koe o he whapo uri koe ke tau hau ki he kuonga mama koe ne wafe ua tolo ia whamara ke te hui Finau ia ko Grace Finau ia koe konga uruaki pia moe konga ua. Koe konga uruaki ne tala mai, ne whakatua whi whakaukau whewhe ka wharearea pe ai ho igno pere hake koe House of Lords, pia ua te ai ha whare o i kakai koia, ko ne uhi ngai, Ka koe whakatu koia, o ku ikai ko whakatu whakatau whahau ia, ne te kai ke aia koe whare pe o i ho eiki. Finau. Koe whare area, me kamata anga, koe whare o i kau whafufonga e hou eiki, pe me kau whafufonga o i kakai. Koe whare area ea tonga. Ne te ikia whare area, koe whare area koe hou eiki, ata ape una whafufonga i kakai. Ko hono whau mai, na whau mai o whau ake, ai tālanga mo e tala noa, tau whahau mo ene whono mo e hou eiki mo i kau toa, tānaki mai e whahinga nei māloi, me whahinga nei whoi, ke toi whau ke hoko atu ai whonua. Taka no whakatū koe whare area, koe te pire ai hou eiki, mo e te pire ai kakai. Aia ka pau kaike mahino ia koe whakatau whahau ia. Sai, ka pau e ai koe whare pe o hou eiki i he whakatū whakaukau a whinau. Koe kakai, aia koe ke mahino ka tau paka uhinga whinau, ke whiri pe he ho eiki, ai kau whafufonga, ka pau koe ai koe whare area o ho eiki, pe koe whiri he kakai, koe ke me, te kai ke me hanga o mai poini koe, ka koe poini, ka pau rewa e ai koe whare o ho eiki. Koe tū koe whaunga o tonga, koe ngai tofi a mo kakai. O koe kakai unau i he malu, koe toko lahi tahe kakai unau i he malu e ho eiki, o kau ho eiki no pere. Pe koe me kakai he tofi a e tui, pe koe mo kakai i he tofia o e pure anga. Ko hairewa e kakai te nau whiri ai ho eiki, ke huki whare area. He koe foi kakai e ua koe tofia e tui, mo e tofia e pure anga, o ke nau i he tofia nau tolu o ho eiki, ke nau kau he kakai ai ho eiki. Ko mea pea e taha au kon kānaki atu. Ke poini whaka o si koe whakakaukau koe o e tuku hau.
Koe whakaukau e tuko hau o ku kala noa i pe ngā au e aki whakapolitikare mau pe koe ai koe tuku hau a kakai pe koe hoa e kau whawhofo ngā koe o ai e tuku hau a kakai mo sivi mo sio ke tuku hau a kakai. Kou whaala mea toa ke kata ke ono ngā au e aki koe ai tuku hau. Koe tuku hau ko ho mo ua ia a au ke ave ki he pure a ngā ki he e nau whai whatongia mai ka koe. Koe taimi ko mawahe ai se niti me ho au whini mā. O ku ikai ko haa toe se niti a au. O ku ikai ko ha free right e tuku hau ke pehe ko ho mea ofa pe a au ke pure a ngā. Koe wahe hongo furu, o kai ko ha free right. O kai ko haa wha ki mola pe wahe hongo furu. Ko ho o foa ki, ko inga he koe siasi me a ko naki whanau maari e koe pia koe siasi tene ame koe ki he wani. Koe fo i whakawhetongia ai uhinga koe o i whakawhetongi mo e tau ofa he siasi, mo e tau foa ki ke siasi, mo e tau wahe hongo furu. O koe ko ho foa ki ato wahe hongo furu, ma ke toi whakasio atu koe o claim pa ke hangau tau ka vei, koe ku wahe hongo furu wena. I kai ko ne mawahe me ho au whinima, ko whakawhetongi a au mo siasi. Mālohi hono mahino he ai mai ai hau e lotu katolika. Teke to tongi ke sio ka pātere, teke to tongi ke whaiho uo wau ke lama hu ki he wani ko whakawhetongi ia. O koe ke to te hatu ko pātere, ko ku siri ni ena na o atu, ko ku misnare ena. Ka koe whahinga whakaukau whoki na ai mahe e patoa o ai e tuku hau ke ngāo e aki mea ngāo e ke atamai e kakai. Ko whahinga mau pehe ko hanga mau pehe ia o meteki ke mahino pehe e whakaukau o e tuku hau ka o ngāo e lahi aki. Pa koe pehe mo e tuku hau kona tautonga. Ko fui whakawhetongi, ko uhinga na o ai e tuku hau I mamani ngai puri anga mo ne tuku au mai historia, ko ho to tonge pure anga ke e nau service mai ka koe. Ko whehui ke hei ka pau koe ke whai e pure anga. O hunau malu I ho life, ho freedom, o hunau malu I ho property, pe ho koloa, pe hunau malu I mo ho tauatai. Na koe fui tolu ia koe a filosofa koe ko John Locke. Ko mea eu whai ai tuku hau I ono pōni. Koe tau to'o e tau seniti, ko uhinga he o tokanga I tau tonu mo tau ki tau tonu he pure anga mo mai kau polisi ai kau so tia vela e whare u hao I ta mate a whi mo mai e whai to'o mo e ha huhu tau tonu mo e ha koe nahi mea ka toko ia o ku whai ake e tuku hau koe tau whakawhetongi ia ka koe whainga mea koe ko ai o kai ke tau toi lava tau tonu o sio ki he tuku hau ko ho whatongia ia pa ko ho whoa ki pa ko ne mawahe se ni timo ni ma ko ho o si ia. Ka ko ai whoke pe, ai mau tuku hau te mau ato, ko ai mau tuku hau, mona nana e os whai e, ai u riu kawalahi e mamani ko e tuku hau. Kana e ka koe nana uhanga whoko ngāo e ake tuku hau ke whaloto ake kakai ke nau whai e riu kawa. Hange pe koe kau fo I tutu ko a tau tolo. Whaloto e ake kakai e tuku hau. O kai ke tala fo I mea mo o ni ko e tuku hau ko mai hongo fu ia ko ho fuaki ke whakarere aki. He pure anga ai whonua. Koe ke te ala ko whasio po whea tuku hau pe whakau ki whee. Tawa taina pe koe ke whai fo I mea ko aka ko kai ke ngā ue pe hene he ko nau ko atu ko nau whatongi ake malu I koe. Ake sirini ko ke lau ko tuku hau. Ko ne homo atu pe ko sirini a pure anga. O ku kai ko ato sirini a au. Te alo ko ke hopo I sirini ko ia whakalao e tamai whamau ke lulu ko mua pi. Ka koe kau whenga riu pe ko whenga riu kawa o nau ngā ake whakau kau tuku hau ke manipulate ake a tamai kakai. Whahoke oiroa maa. Koe. Palofesa o mai ai e whakaukau koe ni Filipe Vea I he tala noa koe ia. Mahina o pito e whamatala ke o mai. Pea kumahu inga maari e pito e whakaukau ke o mai. Koe to tongi ia
ko tau mo ua ia ke pure anga I he tau toka nga I tau life mo e hafua tau ataina mo tau koloa o hange koe ku ke talanoa ke I he philosopher ko John Locke koe whakaukau mai Filipe vea I uni tala mai pakapaureva te tau o atu ko ia pe tau whalongolongo ai pe ai o tuku ai ka hanga he kau taki ko pure anga ngau e hala aki ai tuku hau ko harewa me e hoko e malawa fe ke nau fai totonu ki he tuku hau ka nau ngau hala ke nau tolu e toki atarewa ka kai ke nau foki atu o claim ke kau taki o mo ngau hala pe o tuku pehe I pe iai Maro bito ko iono po ni ko filosofa ko Thomas Hobbes a Britania na ne o me foi a konaki ko ni fika waki mo tau whakawhetongi mo pure anga ko whakabae mai a ko e tau hau ko ki iono po ni ka nege e whaia I he pure anga wha republicana e whaia he pure anga whatu e Britania ka ko ade e whita noa a Hobbes e Hobbes ko bau ke ai e foi mawhai ma lohi ko Commonwealth ko sovereignty ke ne hanga puke ai pure anga pea whaurewa hano lao na konistutone osko ia whao lao me konistutone ke no puke oi kakai mati ko Commonwealth ko sovereignty ko uhingaia ke tui pea mo pure anga osko ia pa whao me lao me konistutone ko whatongia kakai ko inau mui mo talango fua ki he lao ko whatongia o sovereignty mo Commonwealth ke nau toka ngai ai fie mau mo totonu mo tau ataina mo hae kakai mo nau maonga mo pea na whaka whetongi aki ai ma tui koe kau ki toi huru e foi whaka whetongi koe ni oku I kai ke toi tala atu ko ia ko tuku hau oku whai e foi whaka whetongi toka ngai mahe tama koe tala ngofua koe ke he tama koe pea koe ha ka paurewa te ke mau I lao e koe he kakai tau te ai he kau tama koe ka pehe marewa Hobbes ka paurewa mau I he kau taki e lao o si whao mo e lao ki he kakai ke nauhanga o puke mo tau te ai e whaahinga koe aia o he tau konistuto ne ia tau toa mo e tau lao o kai ko whatongia a koe ia o kai ko whatongi o kai ko whatongia ia o ke whai hala pure a ngapa ke alwatu ko kutuku hauena Tike lewa pe ko whai mea koe kia ha mea whakalao ia ai ke alato tala atu ko kutuku hauena ka koe hae mea ke whai ko ho alo whakailo ko ho alo awe ki whare hopo he ko se lao ke tau te ai ake kau kama I kai u kai ke nau ngao le lei mai ake ho nau mawhai pure sovereignty te mo Commonwealth ke toka nga I koe. Koe mea ia koe o ko uhi ngao ki ai. Koe. Sai, koe tuko ki whake pure anga koe ni koe pure anga pure koe. Tuko ki ate pure anga koe pure anga pure koe. Ala koe ke pure anga koe sa mola dispohi va. O karamai ia koe ko pure anga pure koe ia koe pure anga pure lele ia. Aia koe foi aki men lewa aku pehe. O kui kai iaha pure lele ia pohiwa tu ene toa. O kui kai iaha pure lele ia hoa kameiriku. Koe pure lele mau pehe ia he patoa. Sai, ia fie mau a hai. He uko se ai la mo konistutone. Ia fie mau a patoa. Ka koe fie mau koe patoa, ko fie mau e konistutone mo lao ikai. Ko lao mo konistutone, o si ai e mea ke tau te ai a ke whai hala. Ta tau pe me pare mia o a o ki lao. Aia ko mea ke tau ngā ue a ki. Ka ui kai ko toi aluato a kota la atu ko usiri ni tuku hau. O ui kai toi aha o siri ni tuku hau ko aka mai pe o ke pehe. Ka paure wa tono no sai. Ka pau koe ke lava o whai to o kau ka mai a he nau tono no. Koe no whai mateni mo mea. Pea mo... Koe no whai mateni mo kau ka makoia. Awe fo hiki wāhinga.
Ko ia koe whaunga ia. Koe nau whai whaalota tai whalanga. Awe ke whamauanga. Ko ia. Tuku e tala noa tuku hauka ke aha ne kaunga anaia ke he tauhanga whai to'o whai hala. Whai to'o whai hala aki ai lao. Mo koni stūtone. Taka paurewa kua ia tu koe ke lama kona o awe ke whamauanga. Ka o ka pau e a whei holo pia he eik sea, pe mo pare mia, mo kapineti mo ha. O nau manuva holo pia. Pea koe me aia o ku hoko ia I tonga ia he tau nofo whakakainga. Ti tala atu whaose mea koe nika o whawhokia. Mo iloi tau tau tonga, pa mo iloi a tonga, te ke whemate matei koe tala noa ke totonu, ke mooni, ke whai totonu, I murini. Paka lewa nofo I tonga, o ku kei whakakainga pe ai whare are ai. O ku kei whakawhamiri pe kapineti. O kei whakawhamiri pe hou e ki. Ala koe ke ofisi koe kei whakawhamiri pe ia. Pake pe mani whanua kovi. I kai koe poini te o atu, o ko atu koe ni, o ku kei mālohi pe tau mea whakakainga a tau tōria I tonga. Pako ne ao ni pe ke tu unga koe. So hange koe ni koe, koe whatonga hivo ke hano e patoa. Kau lau e whaoske. Abe asiata ia pe mo hai masi e taha. Son Wilsoni o whakahu koe na teu whakapō. Ka kei awe whai te kaupita pua ia. Ko lawe hivo ke patoa ku nau os whakahu atu. Whakahu ko meka te au nau whakahu, peheu nau whakahu e nau whaila pita pua. Kau koe ke whakahu a pita pua ia. Ko ku hinga ia koe ki tonga. Pea ku ke ilo pe koe mea koe iaho nofo I muri he kakai tonga, o ku kei mālohi pe whakakainga. Ka pau koe ki siasi, e whakakainga pe ia. Ka pau koe koristutuku, e koristutuku pe ka e whakakainga. Koe mea ia koe hatau toto, o te ila wai whakapete, pa koe mea ia koe ne ue si alahi tala noa ki justice. Pea moe freedom, pea moe hafua no toi whakarea, moe lao moe koristutone. Ma ko hena ko pitapua mo kau front line ko e tu na fai pe u whakamana mana na fai pe u rea tatau o tatau pe mo rea na fai asiata mo Wilsoni ko ke he pe na lua te mo tama pe he na mo here pelo ko te whakapo ka ko te whakapo pe mo kau kama ko tu fi hene na te kama te na to tala mai rewa o whengao ake tonga mo Interpol. Ka koe whehui rewa. Ki he maa koe e lao, o kutotonu ke o atu e kau kama koe whakahu, o atu me kau kama koe whakahu o whaka eke, he nei ke alu e kau kama koe noa ia ka koe uhinga koe kau kama koe pia mo whaikau pita pua. Koe lao ia, koe nistu tōne ia, ka uhikai lava ia I tonga. Aini ko te ate whakatata pe. Pe koe ke ilo apa koe hae loro e tau wheao mo whakakai ngā mo whakawhamiri I tonga. Mo ia kakai tonga I muri whawhoki atu e uhoi wapa. Mari pito PALOFESA e whakamama koe ni kuke whai ka kou whatonga I fo ta taimi. PALOFESA koe whehu ia na wamanaki ki o hanga o atu whaos kia te koe ngā whaki ko o analyse o whaos ia ai ngahi tuunga whapolitikare kehe. Me he ngahi whei tuu kehe ta lava sio ki ai. Ko atu whaose ai whakaukau me he kakai. Koe kakai koe ko whare area nia. Koe ka whafufonga nia whare area pe koe ha. Ko tala noa I he kakai whakaluku fua, kakai tonga, I muri, ko whepe I mamani katoa. Ko ho makai ki ai PALOFESA tau whaatala noa whoki he whakakaukau tau unu mai a ke tau tala noa uhinga. Mo tau tala noa he isiu koe langa hake ai whanua mo ngahi mea pehe. Tu koe ngahi mea koe tene holoki ai whanua mo ngahi mea kotoa pe.
Ka koe wha ne wafe ua tolu, ko koe ke atu ka te koe I ho o wakai ko a koe tawatai na bei a au hoanga o wakai. Ki he ngahi mea ku hoko, asi he ngahi social media mo mea. O ku tau ngā unu ki mua. O ku tau ngā unu whakataha mo ta o wafe ua tolu. Pe koe ta o pe wafe ua tolu, ko tau te whokta tolu o ta hewa noa tolu. I he anga o whakawhia ngainga o tala noa whakapolitikare o ku whai I ho tau kakaitonga I māmani furipe. E uhe wawa o ngā unu e ta u ki mua. Koe. Ngā unu tau tau ki mui. I Koe. ne ai ua koe ni. I tala noa uhinga. Koe. Tau ngā unu ki mui. Pau kai ko haki ngā unu step e tolu. Whā ia to e tau ua whā he tau fo o. Wafe ua whā. Koe. O ku tau to e mei tau e senturi taha ki mui. Koe. Pena e sai e kakaitonga e senturi taha ki mui. Hena te kai ke nau maa nau tolo e umama mo teknolosia ko tau mao he aoni. Koe. Kako tau tau, ko kuonga whakapōri ka hano tonga, ulua ki ko tā noa uhi ngā komi au pito. I he me a kotoa peo au mai ke media whakasosiare. Osi moi analyze o whakatotolo le rei au me lo au. Komi au pito. Ko kamlawe ke poin ko ya pako poin hono wate to lawe ke ka inga mo ka no nai ai ko winga ta alfa ro mu he ta te au ki mu pe ku to la ya nge ta te au ko o ke tau tala no uhinga ka o ko slave pe ka ki mo o ku tau lau whakamau lau mo tau akitaki ko ke whata no uhinga. Ko uhinga ko pehe ai ko konga whapo uri e no tonga au e ahoni. Koe. Pea koe toko lahia me a ko ku hoko e ahoni he media whaasosiare. Pea ku tohi kauke ai me ngahi mainstream media koe kere a me he tuki pena utolo e fo I ka whaake taha. Ko hai me he tuki pe ia ko hai whahinga media ko ia, mainstream media. Ke tu pe ia o tuki pe pure anga. Ke toi hanga ia ke hata whaake. Tu pe ka ni wā ia, baka ua mai mo kere. Amusio ke o mainstream media ko e ni. Ko kuonga whapori taha ni ko o tonga. Ai, o tonga hoko ko e. Tako hake rewa kulupu ko e tu mo patoa. O koe kia taha ia na ua tala noa uhinga. I he ku wha uhinga ako. Pea ku muimuia te fulau mano ki he. Pea muimuia te fulau mano ki he. Aia kono whakamahino ia. Koe lau mano koe, nau muimui ke fo I tala noa tae uhinga. Lau mano koe, muimui ke fo I tala noa tae uhinga. Pea koe tokolahi a koe kakai. Koe poini e hono ua o kune awe ki tau tolu whakaholo mui ki he tau e te ao. Koe whakawhamiri I moe whakaka I nga e lao moe komistuto ne pe moe justice, pe moe right, pe moe freedom, I tonga mo muri. I go as my media for social. He koe whiri la, koe mea le whakawhamiri moe whakaka I nga. E ko ofa whamiri, e ko ofa hoku kai ngā. Ka kue e wheitu o ke whai ai. Koe kupoini. O kui kai koe politiki mo whare are a, mo kau polisi, koe mea ege ke hao whai ai ho whamiri mo whakakai ngā. Koe whehui koko atu, te tau toki ki ngā ono ke he māma, koe whakapo uria koe e ka. Ka pau e whakasisi e mea koe. Alupe ko whamiri mo whakai ngā e ho pisinisi a koe e pisinisi ho tamai. Alupe ko whai I ho kulupu ko ke whakatu.
fai atu he siasi o fai be he siasi sai be ke ngai siasi la fodu be ki family e ua na tamai kaha be ka koe tau hau koe i he mo ui koe hange koe ako koe temo kālati koe konis tūtone koe lao he kaike ke whakamoa mai mea koe he te ke mau toki alu pe o whai ia ke o mo api ange koe tau rea tonga alo whai ke o pe i toho whakawhamiri mo whakakainga ka koe fo i ua ia koe unau ave tau tolu ke tau te au ki mui ka koe ua ia une ai tau tolu o tau ke i nofo he whakako uri loa aia koe tau tu koe ni e uho i wawau o kai te ilo pe te tau ki ngā unu ki mua whaitaha mo e tau ua afe ua nima e tau whanonga. Pakapau koe tau tō ni tau lelelere pe fo i ua koe ni. Ko e tau nofo pe i e loto dark ages, kuonga o e whakapo uri. Whafo ki atu e ua ua. Ma alo pito PALOFESA, koe ta uni foki na ta lere mai he tau konistuto ne, tau ko osi na ta hawai, ta uni ku tato e lue mai pe no lo wai mai koe konistuto ne, pe ko tui ku e toko lahi, o ku nau te mahi no iange ai tau konistuto ne, nau sa ia pito he nau fetu taki mai, nau i ngai wha mama, ba tato e foki ke ngai kupo e konistuto ne, ka te watu ka te koe ke whama opo mai ta konistuto ne, ta whako ia. Whewheho wakai ki ai he ta lere mai koe ni i konistuto ne, ko ta lere tu o ua mai whugete tau konistuto ne. Ai ko ta whanonga pe koe ni o aloa o ki mui, ko ni kakato ia e ta run through tu o ua e tau konistuto ne PALOFESA. Ka ta ki whoki mua ke ta ki ho wakai whakaluku fua, ki he tuunga koe na ia e tau konistuto ne, he anga koe ni ta lere mai koe ni. Me ngahi mea, ko ta lere tu o ua whoki koe ngahi, ko ta wakai ia ki he tuua konistuto ne, koe haho wakai kia i kua ngahi kupu ai o fuufia mau viviri ke whahano kapkapi, pe koe ngahi kupu koe ia o kulelei pe. Ka te whafoki atu ka te koe PALOFESA. Ia, koe ta whoki mai whoki, koe lahi taha e uho i wawau. Lai tahi ngai kupu au tatoa mai ni ki he konga ua. Ka koe mahalo koe kupu pe ia e tolu me he konga ua ki ke konga ua. A ko mana tu i te ke au ia nima i ngai kupu na ko hanga whotu atu whe mau ke whahano wakai. Viviri. A koe poini whoka sia po waha mea u kupu e tato e takaitu oa mai whe mau viviri ke ririu. Pa ko tui mahalo koe whai kupu e tolu. Koe ke mana tu e awe taimine whai kupu e tolu ko ia. Ka koe tu uia koe e ku wakai koe ke konistuto ne. Ta mai ni ki he palotoloto e konga ua. Ko me ko whai kupu pe ua pe tolu na pe he whe mau ke whai. Kau kai ke pe he ko a fu mea o ku o whie mau ke whai hano kapi pe mono. Kau kai ke pe he ko mea o whie mau viviri a pito ke whakahoko he ahoni. Ko uhinga pe a koe ke whakamahino, ko uhinga pe ki he natura ko e pure anga whakatu i. Ka pau koe pure anga whakare papirika ni a tau tolu e kehe e kutala noa ako he koe o mea ia hai o ku ikai i he konistuto ne, pe a koe ngahi mea tau konistuto ne, o ku ikai i he pure anga whakare papirika. Ka koe mea koe o ku tala noa pe he ai. Pea koe tūrewa ai konistuto ne ia. Nai foke kau matatao ia, koe toko ua mahalo i kumanatu i. Na nao mai o tala mai koe toko taha, pe koe toko ua. Me Britania koe konistuto ne maulala taha ini a tau tolu. Pea o pako si nau sio au he whamatala whauhinga e toko taha koe ni. Koe tau hau koe mei moa ki he waa whehongo furu, pea koe fo i hau koe ia. Kai ke mahina ka te au he manatu i pe na ne uhinga ki mua he waa whehongo furu, pe koe ne uhinga ki mui he waa whehongo furu. Ka ne uhinga ki mui? Ki mui, Au suka tau liriu na wakai ia.
ka ko ia ka mon pe masi he uhinga ka ko uhinga ke lo e foi con istuto ne ko ke na firma ko ke fix he wa fa ngo fu ke au pite ku si au ke me ko na firma ko ke kap mo mono bo sampu de me ko ni na fai e ka kama ya mo oni au pite ka pa uhinga masi ki mui ona pite masi e foi mau kana na fai wa fa ngo fu he ku pe he ni fo ka ate kala noa talanoa alo tangi o pehe na e finangalo tu punima ke pehe kai fai e ka maia e pure anga ia na e pure ai foi liriu o pehe kolo tangi sai na te ho au mauri poti ke tamatu I ki mo ai wa fa ho fu mau fa tohi e no ke foto wa ka PALOFESA ni foto wa ka o ala ina ka fuaki ki tamatu I ka no to kupu ka tu po lima fo ta tau pe ka pa ko ripoti ka pe o ku palas ai na afio ke ka ma ko e pe mo pilore na na afio ke sai na fa ho ko he tu I hanga fa ka ka me ma fo ripoti e lo au ko me ai o tari pe historia ta ko tamatu I ko hala ia ka ge fi la ve o ke ka ko po ni pe he tra mai lo tangi na fi ma o he tu I e kana fa ho ko fo liliuia I he sai na I fea lo tangi I fai e fo liliu na minista ko haina ne au fanga tuku ai liliu ko kau patoa pe ko kau minista mo pare mia lo tsenere ko au fanga tuku ai liliu ne ke fai he patoa mono kau popo ne fai e lo tsenere pe mo lo tangi mo kina utona na pure anga na utona na wafa aya ka ba ku to ka no ta ko foi liriu ende ke he o ku kai ko patoa ka ko pure anga a ko ia ende ke me a ko na pe na fina ngalo ke ai atu ponima ai a ko afanga to kupe o ku fie mbau ai ko istuto nei ke to fai nga ue ke o kupu na e fai a hono alasi ko I wa afe hongo fu ko ke lo pe ta osia o ke e ta to takai to wa mai ko ni ate kai ka ku la he ngai me ai pe ko ngai me fa halao me ku vakai a ku vakai a lo au ai a ko wa fa tu ku pe ke ta no ko ta ha fa ku pu ki kai ko mana tu ma ko pe wa pe tona pe ka ko ku se fa lo ku fu ko ke ko istuto ne mo wa fe hongo fu o fie ma o ke to fai hano vakai hano vakai te fito ke fo tu to ko ne fare area mo fo tu e kapneti na fai ko e ka kama ko e ko vakai ko ki e fare area mo kapneti na e kai ha asi me he hala pure anga ai fo I liliu tau pe fare area pe tau pe kapneti ko kuhinga ko kai haas me hala pure anga he ko hala pure anga na newesia ai pure anga ke na fahoko ai foi liu he me ko tau ia he aho he ko na kala mai lo tangi na ke fai mea ne fina ngalo ke ai tu poni ma ta ko hala pure anga na newesia pure anga ke na fahoko aya ko tuku atu ko ai pure anga mo e tau fononga ue wawa ko tala noa ma pe ki ai o toton ke tuku mai pe e tu I me tau mua ke tau vilo whaka evalusia pe o hange ha fo I pepe ko na tu lai ai tau mea
Halu pe koe fo I pepe me ki I tupu mai fo I unufe, li o asi mai kapakau lanu fo. Ne to tonu ke pehe. Kapa na tukutuku mai me tau mua. Ka koe na kalama ia na kai ke na tukutuku mai me tau mua kai hua tu pure anga ia pe koe komiti koe na nau. Take ai tu pere ake mo to le taasti ni sti veni hapua. O li lim nau fetu kuaki pa ko haina ne fai hono ue I. Ka koe uhinga ia koe ke toi wha o tau lotonga tau pe fai unu fehe kai min peke ka wau ke asi mai pepe. Ko pepe na asi pe ia ki mua fai mai mua tau wha. Ka tau wha whika I pe koe o tua ofa. Me kei tataki mai tau tō, me kei puepore I tau tō. Ma lohi me tau loto. Kai koe tau loto a tau tō, rue loto a tau whangaku. Koe tau loto a tau tō, komi au pito. Mea penu a zai tau loto, koe tau lau wha mau lau me tau akaake. Kai ke ue wawau ko wha malo lai te whangalere ka polokalama. I he tauni, pe a ko ofa lahi atu. Kia koe me whaamiria, manake mo wholau ki tonga me whenga whaako, whatotoro, fiuwek o whai. Pea ko ofa ki tau maua Christmas ma tau wha umonoia, peka ki mo tōku mo lafo mai, mo kau mai ki tau polokalama, pe mo kau mai he kahau, tatawat malo. Malo pito, palofesa ko wha malo lahi atu he lama koe ta polokalama. Kai koe ahoni peka koe polokalama ko ta whai mai he tauni, ka mata ia o tau Hawaii. Kono mo ni o ku ngahi polokalama ko toa pe ku mau hiki. Mo ki mo dol ko toa pe ku o mai o whakahoko ngahi polokalama tata te whito. Ki te koe, mo e palofesa ino ki wakau. O ku tau he ngahi tatau heni koe ngahi talanoa ku mahu inga. Mahu inga wha politikare, mahu inga whakaako. Pe o ku e tokoni lahi au pito. Ke te tau tolu, ke kakai, pa mo ni nau tolu tupu hake. Ke ngā ke nau whanongo I ngahi isiu ko ia talanoa. E au ke kuonga taha e liliwe ngahi mea whotunga, ngahi mea wha politikare. Ka ku e mahu inga au pito, o ku mahu inga au pito pe ngahi analaiso ko ia ku mo whahoko. Pea ku whamalo lahi atu I he ngahi taimi ko ia ku ke lawa o tuku ke whakahoko ai tau polokalama ko ini. O whabege mo maha ngahi aho malolo le rei ka pai au atu ki ai me he mitia whaifia koe alo au hiana. Ke taimi te mo whahoko ai malolo I he tauni. Tau toki whelonga ki I he whoki mai koe tau polokalama o se ngai aho lotu I he tau kahau. O whatu palofesa ka te koe. Malosea te pa moe family pa me ken pelana. Malo pito wako o whai ke te koe. Malo. Koe, whamalo atu e kainga I he lama ke mau kau mai I he tau polokalama ko ia te whunga whanua alo au I he tauni. Ko au mai ni ke polokalama wha si ahoni. Matatau atu pe moe palofesa I he polokalamani. Nei matoki whoki mai I he hiri ko ia ngai ahamalolo I tisema I Sanuari. Ke hoko atu e polokalama I he tau who ia. Wafe wafaa ia. Koe ngahi mea kotoa pia hoko I wafe ua tolu e ngatai he au tolu taha koe o tisema o tauni tuangi atu ia ke puna atu ai ka tau wau atu koe ke wafe ua whata o hoko atu ngahi mea o ku fo o whamalo lahi atu ia te ki mo tolu kotoa pia ku mo whaafe a mai ai vipon media o mamata e tau ngahi polokalama mo kau mai I he tohi mai comment o te tau pepe koe hae. Me te pua malo lahi atu I ngahi wahe ku mou whai. O tau kau whakatahai mo ki mou tolo ku mou whaahu mai o lau mai. Koe ne ifo whokia polokalama ke ale whahai o ua mo tolo mo whae. Kau tamaku popo, kau tamaku haa koe ngaha ku mo manatu I koe ni I peko kape koe I peko whaatiliti homo komeni. Koe toi ngā kotoa. Koe ke tiliti ha komeni. Imen kau ke whakanga I mai whahoko ngā ue o ku tari fia. Koe ngā he whakalakalaka ai e tau ngā ue. I taime o mou talamaya e koe whihalaki. Pea koe mea tō no hono atu. E ku tau ke tangata pe. Pea koe taime ko mou whakanga ai. Taimea o ku kaulele ai ke tau ngā he polokalama. Koe kape pe whoko tiliti. Koe ngā koe si tau nofo koe nofo ka inga. Pea ku mawhakore atu pe ke o mou talanoa lele I pe.
I he ngahi tala noa toko ni ngahi tala noa I hono criticize tau ngahi polokalama ku whai. Ka ku whamaro lahe tika ting mo tolu. Ka pau na kai ke mo humai o mamata he ngahi polokalama. He kai ke haka kai ke matala noa atu ki ai. Ke lawa ke tau wahe wahe. Koe angai e viu. Pa moe wakai ai PALOFESA. PALOFESA toke tā SIOSIUA LAFITANI. Ki he ngahi mea ko toa pe o ku whai ke whakatala noa he tau koe ni. Ka pau o ku aunga ke te koe pe ke to o ia no o whanonga moia. Pe ka pau o ku ikai. Pe ki tuku angi kai hoko atu pe tā whanonga. Pe ku talamonua atu ke te mo dolu pe me he UFUNGA FONUA alo au ke mo maua ngai aho lotu lele Christmas wa stau ma te foki mai tau ka hau tau te hoko atu pe polokalama. Ka ngai polokalama ke heu ke lere atu pe a bongbong mama tu apule lulu pe toki tapuni atu ngai polokalama ko ia ke mo ko ia ke ufola. Whamalo lahi ke tau kau sponsor. Koe tokon lahi ku whai he tau kau sponsor ki he tau ngai polokalama. Koe kau sponsor ko ni o ku toko lahi taha o ku kaike nau while na doha foi polokalama. Nau sponsor whaluk fua pe ke vipon media. Hange koe kauta finance ko ia starik tu pou. Koe kauta finance ko starik tu pou o ku o ke to ai koe kata koe. O ku nau tokoni I he ngahi mea whaka finance ko doa be I loto o kalani no usila kuna utu he Cavendish Drive I Manukau. Ko e whaiwhikau whoku whaafolao mai be mo whalao ki tonga. Ma toki tala noa be he ngai aho ko o si I no usilani ko wakai whauia ku o whai ne tunu moa wao mai me he ngene hu ngoue maala I tonga. Ka ia ku whepuna ake lo be ai tangata. Ka koe kau ngā we pa moe South Pacific Loans o kuna utu I Manukau o ku ai kau ngā we tō ngai koe pa moe ni ihi ai whanau a stariki. Te naulawa tokoni ka koe. Ka koho tā koe whika koe na whamo I noa balungi au, walu, hiwa walu. Lapa peke I tangi te ke whia lea ka stariki te nau kone ki hanga tonu pe koe o whepe whitu I mamani ia stariki te lapu ko lea ki ai. Koe ngā he ku matangofua ka te koho tala no ka stariki ki he no tēnei lava o tokoni I koe, pa ne whare I koe ki ngai mea koe ia te ke lava o ala whakahoko I he no. Ka ke, koe kautaha ia koe starik tu bou, ai I he South Pacific Loans ko noa balungi au, walu, hiba walu, oku I ai kautaha. Kautaha waka. Kautaha waka koe siu I moana freight services a whereti o ku ne tokoni a bito he ngai sponsor ko ngai polokalama ko e whika telefoni ena noa uataha, noa ono, hiva tolu ono, noa uataha, noa ono, hiva tolu ono, na tu I he Tennessee Avenue te au hiva walu ko whika aia, he Tennessee Avenue I Mangere, te ke lava o mauai, fitu taki hanga tonu ka whereti pau, pe whalala anga, pe au kai ke toe o wale ka taka ni he toe lohi aki I koe hawhai ngā mea, ke whakaringa lelei, ka kapau te nau lava ave hou tā, te nau talatu, te nau lava ave, pa kapau te nau tātu ku osi tāpune waka, te nau talatu pe mea koe ia. Ka ke whitu taki ki ai, ko osi ngāwe ake kau taha koe ni, pa ku wawe au pito pe a pau, e nau whaiwhatongi ia, koe noa wata, noa ono, tolu, ono nima, I he siu I moana, freight services. Ko tau wharekoloa wala I loto nuku alofa, page facing store, o ku I hanga tu ko ia ki he tau moe beau building. Osi lahi kātua ngahi wala I ki he, te ke lava whakatau ai ki he Christmas, pia moe whakastau ngahi aha lotu, fonu I he wala, ngahi wala ki o wala ko hulot e au, ko hulot pe au kia, ko ngahi kui ai whika telefoni ki o lau atu wafitu tolu ni maono, walu fitu noa, walu, ni matolu. Kau teke ke uwhafo o mai ngahi ata koe o wala, lava ke o atu ke te koe ke whili mea, kako sai taha pe, ho taha ki ai, pe te ke au tonu pe ki ai, hanga atu ke tau me pe au building, o ku whanga maa wala ko toa pe I ai, ka lava hawa to e na uta fo o ki loto, ai a koe page facing store, I loto nuk alofa, te ke lava o tala noa ki ati ki nau tolu, te nau lava o toko ni atu ki ati koe. Ki mo tolu kou whi mau live stream, I Australia, te ke lava fitu taki ki tes, I he wha,
noa wha, ua noa hiwa, fitu wha ni mawhantaha. Koe live stream ia tonga live stream o ku whalere tesi i Brisbane, tene lawa toko ni koe o ka bau o ku ke fia mau ke live stream hao whainga kātoanga, kua ipe mani kau taha whalani, e lawa le reipe ke toko ni atu ki ate koe. Ka kumodolu koe inu silani hange nā kutala noa kia ki mua, koe live stream o kumawhaho ko putu maari pe koe hape whainga kātoanga, ko whika telefoni ena noa wataha ua noa nima, noa ono, noa fitu, tala noa mai, te maulawa pe toko ni atu ki ate koe, ia mahina ti se mate viva maa wai ka kua hao kātoanga ke hulu, te ke fitu taki mai be ke usio pe maa whainga maari ke utoko ni atu hulu ai ngai kātoanga ko ia pe ikai. Ko ngata pe tau polokalama ke ahoni, mo mea a tau tau whelongo aki i he taimi ka hoko mai.